Abu Darda деген sahaba bolgan. Allah ondan razı olsun. Anın ayalı Umu Darda, özünün atı Hüceyme. Ayalı Peygamberimizde görgön emes eken. Biroq Abu Dardaga turmuşa çıkkandan keyin kişinekeyinde oşol Kur'an-ı Kerim'ni jattap, andan keyin fıkh ilimini, hadis ilimini okup alima bolgan eken. Gündördün bir günü ağa bir kişi gelip, "Apake, menin yüreğimde je bolsa mende bir oğru var. Oğrulardan en jamanı, oğrulardan en çoğu" dedik. Anda Umu Darda aytıptır. "Kanday oğru? Aytыңызчы, al emne?" degen eken. "Men yüreğim katıp baratat. Yüreğim katıp kaldı. Bargan sayın yüreğim katıp baratat" deptir. Anda Umu Darda aytıptır. "Ova, şındığında senin yüreğin oğrugandığı bu oğrulardan en jamanı, en çoğu. Sağa bir neçe nerselerdi aytayın, uşul nerseleri kılsan, balkim Allah Taalam senin yüreğingdi jumşatar" deptir. Anda oğruganlardı ziyaret kılgın. Andan keyin sana berilgen nimetlerdi estegin, şükür kılgın. Ekinçisi, kimdir biri ötken bolsa janazasına varıp janazasına katışkın. Al da sağa ölüm destetit. Üçüncüsü, mürzege varıp, kabırga varıp ölüm destegin. Balki muşul nerse senin yüreğingdi jumşatar deptir. Bu sözler duqqandan keyin janağı kişi ketip bir neçe günden keyin hayra qaytıp keliptir. "Rahmat sizge, razıçılık bildiremin. Uşul siz aytkan nerselerdi kılgandan keyin yüreğim biraz jumşat" deptir. Demek insandın yüreği negizgi nerse. Yürekte emne olsa anın müçeleleri oşol nerseni tasdiqlayt eken. Salman razıyallahu anhu mınday deydi. "Ar bir adamdın içki dünyası jana tışkı dünyası var" deydi. Kimde kim içki dünyasının oňundagan bolsa, Allah Taalam anın tışkı dünyasını oňundayt deydi. Allah Taalam barыбызды içki dünyabızda oňdap, tışkı dünyabızdagyn özü oňundagan bolsun. Yahya ibn Muaz aytat, "Jürek kazan siyaktı. Al emi anın çömüçü deyizbi, kepkiri deyizbi, yürektün çömüçü al til. Yürekte emne olgan bolsa til oşol nerseni alıp süzüp çıgat" deydi. Sen kaysi bir adam süylөгөндө karagın, al emneni süylöp jatat, kanda süylöp jatat. Andan keyin anın yüreğinde emnesi var ekenin bilsen bolat. Oşol til adamdın yüreğinde emne var ekendigini aytıp, bildirip, tasdiqtap durat deydi. Yahya ibn Muaz dağı bir başka sözünde aytat, "Denenin güç kuvveti tamakta. Tamak jegen bolsa, güç kuvveti denesinde güç kuvvetli bolat. Jakşı tamak jegen bolsa. Al emin nafs kaçan küçöp adamga baş yiyip kalat, anın öz kaalosuna koyup koygan bolsa, kaalagan nersesini kıla bergen bolsa, anda nafs güç kuvvetke girip adamga baş yiyip turgan darajada bolup kalat" deydi. Al emi akıldın güç kuvveti al pikir deydi. Oylongonlukta, pikir жүрgüzgöndükte, yürektün güçtүүлügü zikir kılуу, Allah Taalany estөө. Ar daim Allah Taalany estegen adamdın yüreği kuvvetli, güçlü bolat eken. Allah Taalam barыбызды ar daim özünü estegen, yüreği kuvvetli, özünün süyüktüğü kullarından kılgan bolsun. İbrahim el-Khas degen alım aytat, "Yürekti oğrugan bolsa, yürek katagan bolsa, 5 nerse uşul yürekti darlayt" deydi. Alardan en ele birincisi Kur'an-ı Kerim'de yürek menen berilip kunt koyup oku, uğu deydi. Yüreğiniz katıp barataba, yüreğiniz jumşabay, jakşı nerselerge, Allah Taalanyň sözünü, alımların sözüne jumşabay, ibadatga suz bolup, ata-enеңizdin kızmatına suz bolup jataba, anda Kur'an'dı okuңuz. Yüreğiniz menen berilip okuңuz. Okuy albasaňız, bugünkü günde internetten dele koyup uksaňız bolat. Kur'an'ды koyup uğuňuz, sizdin yüreğiniz jumşayt.
Al эми экинчиси ихлаул батын. Адам көп тойгон болсо, же болбосо ар дайым тоюп жүрө берсе дагы жүрөк катыйт экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз орозо тутканга буйруган. Ар бир айда, ай жаңырганда орозо тутуңуз, сиздин жүрөгүңүз жумшайт. Үчүнчүсү, түнкү намазга туруп, түнкү намазды окуу, ошол убакта Аллах Таала менен болгон өзгөчө мамиле, Аллах Таала менен сүйлөшүү адамдын жүрөгүнө жумшатат экен. Бешинчиси, жакшы аалымдар менен, жакшы адамдар менен отуруу, сүйлөшүү, маектешүү дагы адамдын жүрөгүнө жумшатат экен. Бул нерсени биз иш жүзүндө эле көрүп жүрөбүз. Кайсы бир убакта жүрөгүң катып, ибадатка, кызматка суздашып жүрөгүң катып баратса, ушул нерселерди кылган болсоң, жүрөгүң жумшайт экен. Ибадатка болгонуң, Алла Таалага болгон сүйүүң, ата-энеге болгон кызматың, элиңе, жериңе болгон кызмат кылууң, жүрөгүң ойгонот экен. Алла Таала баарыбыздын жүрөктөрүбүздү өзү Кур'ан-ы Керим менен, өзүнү эстөө менен даарылаган болсун. Дененин оорусу, сыркоосу денеде болгон оорулар менен дейт. Билинет. Кайсы бир жериңиз ооруса, демек сиздин денеңиздин бир жери ооруп жатат. Ал эми жүрөктүн сыркоолоосу бул күнөөлөр. Күнөөлөр көбөйгөн сайын жүрөк ооруйт, жүрөк кыйналат, жүрөк кысылат. Денеңиз бир жериңиз ооруп жаткан болсо, тамак жесеңиз, тамактын даамын билбейсиз, рахатын билбейсиз. Ошондой эле эгерде адамдын жүрөгүндө оору болгон болсо, ибадаттын, жакшылыктын, жакшы иштин даамын биле албай калат экен. Кайсыл убакта Кур'ан окуганыңызда, же болбосо намаз окуганыңызда жүрөгүбүздө бир рахат таба албасак, демек бизде күнөө көп. Өзүбүздүн күнүмдүк жашообузду, кылган ишибизди бир сыра кайрап, карап, текшерип, тооба кылышыбыз керек экен. Алла Таала баарыбыздын жүрөктөрүбүздү тазалаган болсун жана жумшаткан болсун деп Аллах Тааладан сурап кетебиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.